Mu gitondo cyo kuri tariki 3 Mutarama uyu mwaka turimo, abaturage ba Venezuela bakangukiye ku mateka atazibagirana habe na gato. Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yaramaze gufatwa n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gikorwa cya gisirikare cyihariye cyabereye mu murwa mukuru w'iki gihugu cya Venezuela. Amasaha make gusa, umugabo wari umaze imyaka ayobora igihugu yambitswe imyenda y'imfungwa, amaboko aboshywe, ajyanwe New York kugira ngo aburanishwe ku byaha byo gucuruza ibiyobyabwenge. Iki gikorwa cyatunguranye cyagaragaje intege nke z'umutekano w'umukuru w'igihugu cya Venezuela, aho ishami rya gisirikare rizwi nka Honor Guards rishinzwe kurinda perezida no kumuherekeza ritashoboye kuburizamo ifatwa rye. Mu gihe gito cyane, urwego rwari inkingi y'ubutegetsi rwarasenyutse. Ifatwa ry'uyu mugabo si cyo tugiye kuvugaho, ahubwo tugiye kuvuga ku ngaruka bimaze gutera mu gihugu cya Venezuela. Nyuma y'uko hashize iminsi mike gusa Nicolas Maduro afunzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, General Javier Marcano wari uyoboye ishami rya Honor Guards yirukanywe ku mirimo ye. Iki cyemezo cyafashwe nk'intangiriro y'impinduka zikomeye mu nzego z'umutekano za Venezuela. Nubwo Leta ya Venezuela itigeze itangaza imibare y'abapfuye n'ibyangirikiye muri iki gitero cyo gufata Nicolas Maduro, perezida wa Venezuela, amakuru ava ku bigo byigenga yemeza ko abasirikare benshi bo muri Honor Guards bahitanywe n'intambara yo gufata Maduro, ndetse n'igihugu cya Cuba, kimwe mu bafatanyabikorwa ba hafi ba Venezuela, cyatangaje ko abaturage bacyo 32 bishwe biciwe muri iki gitero cyo gufata perezida Nicolas Maduro. Iki gihugu cyakomeje kugenda kivuga ko abo 32 bishwe bari mu basanzwe bakora mu mutekano w'umukuru w'igihugu cya Venezuela. Nyuma y'aho iki gihugu cya Cuba gitangaje aya makuru, igisirikare cya Venezuela nacyo cyemeje ko abasirikare bacyo 23 barimo n'abajenerali 5 bapfuye muri icyo gitero cy'ingabo za Amerika cyari cyagabwe aho perezida Nicolas Maduro yari atuye. Ikindi kandi, nyuma y'ifatwa rya perezida Nicolas Maduro, Delcy Rodriguez yarahiriye kuba perezida w'agateganyo. Arahizwa n'inteko ishinga amategeko yiganjemo abashyigikiye ubutegetsi bwa Maduro, inteko nshinga amategeko ndetse n'uyu muyobozi w'agateganyo bakaba bari gutegura igishoboka cyose ngo Amerika iryozwe ibyo yakoze nta kabuza. Ibi kabikora binyujije mu bihugu bifite imbaraga bidacana uwaka na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nigeze ahisha imigambi ye nyuma y'uko afashe Nicolas Maduro. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, yavuze ko Amerika ishobora gufatana na Venezuela. Anemeza ko akomeje kugenda agirana ibiganiro kandi bikomeje hagati ye na Delcy Rodriguez, perezida w'agateganyo. Donald Trump akomeje agira ati, zimwe mu ngingo turimo tuganiraho njye na Rodriguez wasimbuye uyu perezida Nicolas Maduro no kumuburira kugira ngo atazahura n'ingaruka zikomeye zirenze izo Maduro yabonye mu gihe yanze gukorana na Amerika, cyane cyane ku bigendanye na peteroli. Venezuela ifite hafi 20% by'ububiko bwa peteroli itunganije buri ku isi. Trump akaba yavuze ko iki gihugu cyafasha Amerika kugera kuri za miliyoni 50 z'amadolamu ya peteroli. Gusa Leta y'agateganyo ya Venezuela ntiyahise itanga igitekerezo gifatika kuri aya magambo y'ubusabe bwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'ibi byose biri kuba, ijwi rya Rodriguez ryagiye rihindagurika cyane, rimwe agaragaza kwanga, ubundi yemera ibiganiro. Yamaganye ifatwa rya Maduro ryita ishimutwa rinyuranije n'amategeko, ariko nyuma yaje kuvuga ko Leta yiteguye gukorana na Amerika mu mishinga y'iterambere. Abaturage ba Venezuela bakaba bakomeje kwibaza ati, uyu muperezida w'inzibacyuho ahagaze ku ruhe ruhande? Mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga, amasanzwe kuri Delcy Rodriguez, abasesenguzi ba politike bari gukurikirana buri cyemezo ari kugenda afata, bagerageza kureba icyerekezo igihugu cyafata. Si ibyo gusa kandi, bari no gushaka ibimenyetso byose byerekana amakimbirane cyangwa kutumvikana byaranze ubutegetsi bwa Nicolas Maduro, bareba buri muyobozi wa hafi wa Nicolas Maduro uwaba yaragambanye akavugana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugeza ubwo Nicolas Maduro yisanze New York mu maboko ataraye yambaye umwenda w'imfungwa. Amakuru ahari kugeza ubu nuko iyirukanwa rya General Marcano ryabaye nyuma yo gukekwa ko afite akaboko muri uko gufatwa kwa perezida wa Venezuela Nicolas Maduro. Izi ni zimwe mu mpinduka za mbere zabaye zikomeye muri iki gihugu. Uretse kuba yarashinzwe umutekano mukuru w'igihugu, yari yaranayoboye urwego rwa gisirikare rushinzwe iperereza no kugenzura abasirikare muri iki gihugu cya Venezuela. Ibi bikaba bimushyira mu mwanya wa mbere yuko ari we mugabo waba wagambaniye perezida Nicolas Maduro. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ONU ryagiye rigaragaza ko General Marcano wirukanye ndetse n'abasirikare yari ayoboye bagiye bagira uruhare runini mu ishimuta ndetse no guhohotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Maduro. Bityo rero kuba yagambanira Maduro ari ibintu bisanzwe mu gihe abona ariho hari inyungu cyane. Abagenzuzi bigenga bemeje ko iryo shami ryari riyobowe n'umu General Marcano ryakoze ibyaha bikomeye byibasira uburenganzira bwa muntu kuva mu mwaka wa 2013, ibirimo iyicarubozo, ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ibikorwa by'ubugome bikabije. Bityo rero ngo kuba General Marcano yahereza ukuboko Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri uyu mugambi bitaba ari igitangaza rwose.
uyu mujenerali wirukanywe Marcano yasimbuwe n'uwitwa Gustavo Gonzalez Lopez wari umaze imyaka myinshi ayobora urwego rw'iperereza rugenzura gereza izwi cyane yitwa Helcoid. Nyuma y'uko iri tangazo risohotse, ishami ry'umuryango w'abibumbye ONU ryatangaje ko iyi gereza ya Helcoid ikorerwamo ihohoterwa rikabije ku banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, abanyamakuru ndetse n'abaharanira uburenganzira bwa muntu muri iki gihugu cya Venezuela. Ibyo byatumye benshi bibaza niba impinduka zakozwe zari zigamije koko gukosora amakosa cyangwa byari uguhindura umuntu gusa, kuko ngo ntabwo wakwirukana Marcano ngo uzane Gustavo bose babarizwa mu bikorwa byo guhohotera ikiremwa muntu. Nyuma y'uko ibi byose bibaye, abasesenguzi bakomeye ba politiki bakomeje kugenda berekana imipanga iri gukorwa mu gihugu cya Venezuela ikozwe n'ubuyobozi bushya buriho. Bakomeje kugenda bavuga ko iyirukanwa rya Marcano ari umugambi wa perezida mushya w'inzibacyuho wa Venezuela Delcy Rodriguez mu kumwikiza kuko atamwizeye, akaba ariyo mpamvu yashyizeho generali mushyashya Gustavo yizeye uzamufasha mu bikorwa bye byose mu gihe igihugu kiri mu bwoba bw'igitero gishya gishobora kugabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump yatangaje ko igitero cya kabiri kuri Venezuela cyiteguye, ariko iki gitero akaba azagikora nyuma y'uko abayobozi bashya ba Venezuela banze gukora ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibasaba. None muri ibi bihe byo kudatekana, abayobozi bashya barabigenza gute? Ko Venezuela iri kwinjira mu kindi gice cy'amateka yayo, aho igihugu kiri hagati y'ubutegetsi bw'imbere mu gihugu, igitutu mpuzamahanga ndetse n'ihungabana ry'iterambere rya Venezuela ry'ejo hazaza. Iyi ni inkuru ya Venezuela mu gihe hazaza h'igihugu hakirimo umwijima wo kutamenya. Mwakoze kubana natwe, uke gukora like, share ndetse na subscribe kugira ngo ujye ubonera amakuru yacu ku gihe. Ndabashimiye.